amukela but Fickson eka interview leyi. Hi kombela mizwe la hi vun'wina. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Iye Fickson wakolo mingona kula. Hi kombela mizwe la mhaka yo tika leyi mi nga tshama hlangana na yona. Ya mhaka leyi nga ni vava ngopfu evuton'wini bya mehe i ku ni nge pfuki ni marivarile marito lama kokwani va nga ni byela woho before va fa va ri xibedhlele. Jesu! Ni tsundzuka kahle a hi ri kwale xibedhlele leyi. Continue. A ku ri na pongo. Leswi kokwani va nga ni byela swona ni nge pfuki ni swi rivarile ene minkarhi hinkwayo loko ni tshama nkarhi ni swi hleketa swa ni vava ene na rila ni ri one. Ni tsundzuka va ni hlevela ivi va fa. Leswaku marito lama nga ni byela woho a ni matwangi hi ku a ku ri na pongo. Hey! Jesus Christ of Nazareth.